Taiew Bakhuid. Taiew Bakhuid ka sdang ha sngi Blei Sla Tlai, kadai ka sngi Blei basan jong ka Portland. Kadai ka jingkan mau ya ka jingrwai Jisu ha Jerusalem shwabon jasa narpna. Ujisu urung ha Jerusalem ba usyang halor kada. Kibriyo ka shnong ka tao ki siyang hamadan da ki jan ba ki sladiyang kum kadak ka jingle buram da ka baberta hosana. Kasngi ningkong Bakhuid. Ka jinglet ujisu sya Bethania maka jingpet sle ka Maria ya ujisu. Ka Maria kala shim shikyu ka jing sle ubi pakodor kala pen sle ki jajong ujisu bakala nyadi ki daus nyukli. Ka jing sing ubi jong kata ka jing sle kala pendap ya ka yeng barok away. Kasngi ba ar Bakhuid. Kajingnya tu ujisu pa ujudas unsa syet kalaya pa kajinglan no Simon Petrus. Ngaya tu kajing shisha uway na pi unsa dino nga. Ya kajinglan no Petrus laya tu lupa. Menlet siya no kenrat la kaliu Simon Petrus la jubab ujisu. Ngaya tu pi kajing shisha shwa ba usiar un kan pensa ang hadu lai sil lai wat ba pim itu nga. Kasngi balang Bakhuid. Ujudas Iskariot ubenjer bandero ya ujisu life ho tika rupa. Dia uway na kikat argot ki sedrat ubakarteg ujudas Iskariot ulalet siya ki rakbaling do par ulaong. Pen ay ayo yang alada nga IT ya ujisu hapi kila terwa ha u life ho tika rupa. Nandu kata ujudas ulalet wat ben IT no ya ujisu. Kasngi Blei Bakhuid. Kajing kan mau jong kajing Hawaii bakhandu jong ujisu Kris bar kajing sa kijat ujisu ya kisenran. Lapoy kasngi kajing Hawaii kupu klep tiat ha kabala day bar nya ya ulang rod paskha. Haba kapor kalapoy ujisu la syok bang bat ki apostol. Te ujisu ula shebi ka khuri ula aigo ya ublei bar ula ok. Tu ship ya kade batu ya sam parama pi. Dakta ula ship ya ukpu bar ula aigo ya ublei ula kedia bar ula ai haki uda ok. Kade kalok ka bet jaga ya kabala IT da ka peta jok pi tu le ya kade bar ket bau ya ka. Kajik sat kejat. Ti ula yak da kata kejabit ula lot ya kejat kup par ula sepia da kejad da sikai. Dakta ula theop haka dabor ba ula sdak besat yaki kejad jok isedra jogu. Bat badyat berkyak yaki da kataulia kaba ula sepiar. Kasgi thodiek Bakhuid. Kajik bedrep jik sya sadar pada par kajik yap ujisu Kris. La bedrep ya ujisu. Adala rai per rep ya ujisu la ya lap do yu upaj ba belir ula buat ya ujisu hapdek joki dar kato ka degot ki ketei ki bela lityar par ki bela ya brio yu ujisu la phai shaki ba ula ok ko ketei Jerusalem wad yab da ka beta jaka here da ka beta ya la die bala ki khul jok habala poy ha ka jaka bakhot balai khlie kila sadar pradaya ujisu hakta kasgi kala sake abatchat pakajigdup kala tap hakari barok away ujisu la perta da kasur ka bajap ko pa hakikti jok be ka IT la ka betsib bar ya okub de ula dukat betsib Adala pedhiarya ka bet ujisu da ka dekda la tep do yu la spat ta ka jalidat bala tep yu ha ka jiktap bala klok ha ubaw siyak. Kasgi sajad Bakhuid. Ula kiyo kawabud ayu ka de lada obday ba ula hiar di kok siya ka diapra ba siya po ka kedaw. Utau bahir ulok uju ubalakiyo siya palat ki pedeg maudo pedep yaki baro da kajig ay jak u. Kapaskha kajig bipat utra Jesu Kris.
Kajikdap batali. Kabaria bakdeleda kala lecha kajikdap bat kala yoi bala wekdo ya ubau khang. Ujisu upau hakabaria bakdeleda. Kadba kabaria kadak yab kala yoi argat ki agel ki baria Blei. Kila kali kabaria babelei ki yab. Kala juba bakila ra ya ujisu. Lakali sa ujisu bayak hakta babelei ki yab at kawal ya do. Kabaria kala dakbat badai udok subar keper. Ujisu la ok baria. Kala paiwak bakala juba rabodi kabobot ko dohikai. Wat kso ya ka dabar kapat leche ukpa, ireke leche ki para joka pat yathu haki. Galek pai she ukpa, pat ukpa jok pi, ublei joka pat ublei jok pi. Kupta kabaria bakdeleda, kalek yathu haki serat, bakala yu iya utrai, pat ba ula yathu haka ya kadir. Christus surrexus vere, alleluia. Ukres ula bipat shisha, alleluia.